Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe woteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kane tariki 20 z'ukwa gatatu. Umutwe w'inyeshyamba za M23 wafashe Walikare, umujyi ukomeye ku mabuye y'agaciro mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, mu ntambara ikomeje guca ibintu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Komite mpuzamahanga y'imikino ya Olympique ku isi yatoye Kirsty Coventry wo muri Zimbabwe nka perezida mushya w'uyu muryango. Niwe mugore wa mbere akaba n'umunyafurikakazi ugiye kuri uyu mwanya ukomeye mu rwego rw'imikino ku isi. Naho umutwe wa Hamas wavuze ko uri inyuma y'ibitero bitatu bya rokete byagabwe kuri Israeli biturutse Gaza. Hari n'ikinamico runana nk'uko bisanzwe buri wa kane muri aya makuru ayibona nini adukunda. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umutwe w'inyeshyamba za M23 wafashe umujyi ukomeye ku mabuye y'agaciro mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ukomeza kujya imbere mu ntambara mu burasirazuba bw'iki gihugu. Amakuru ava mu nzego z'umutekano aravuga ko abarwanyi bivugwa ko bashyigikiwe n'u Rwanda binjiye Walikare ejo hashize kuwa gatatu. Uyu mujyi uri hafi y'ahari ibirombe binini cyane ku isi kurusha ahandi mu mabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa gasegereti. Ikigo cya Alphamine Resources gicukura amabuye y'agaciro ku isi cyakuye abakozi bacyo muri aka karere ndetse gihagarika ibikorwa biri ku kirombe cya Bizi. Ifatwa ry'umujyi wa Walikare ribaye nyamara kuwa kabiri w'iki cyumweru abaperezida ba Kongo n'u Rwanda barahuriye muri Katari bagasabwa kugera ku gahenge. Tugarutse kuri uyu mubonano w'abakuru b'ibihugu byombi rero, Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda i Doha. Itangazo ryakurikiye iyo nama ryavugaga ko abo bategetsi bombi bumvikanye gukurikiza ibyavuye mu biganiro by'i Rwanda muri Angola, birimo no guhagarika imirwano. Mu gushaka kumenya icyo bisobanuye mu buryo bugari, Robert Patrick Misigaro yavuganye na Professor John Stearns, umuhanga mu bibazo by'akarere k'ibiyaga bigari. Yatangiye amubaza niba guhura kwa Tshisekedi na Kagame bitarungukiye Kongo mu gihe Kinshasa yanze kuganira na M23 ishinja gufashwa n'u Rwanda. Yes and no, I think. It's certainly true that the Congolese... Inyishu ni ego na oya kuvyo nibaza. Nivyo haraheze imyaka 3. Kongo iguma ivuga yuko idashaka kuganira imbona nkubone na M23. Kandi gushika mu kwezi kwa 12 mu mwaka uheze hari inzira y'ibiganiro ku buhuza bwa leta ya Angola, aho Rwanda na Kongo bicara bakavugana ingene ivyo bihugu bibiri byoshika ku mwumvikano. Ivyo biganiro byarabandanije gushika mu kwezi kwa 12 bica biranga. Kandi nibaza yuko kwanka kw'ivyo biganiro ariko kwatumye intambara ica ikomera gusumba. M23 n'ingabo z'u Rwanda barafata Goma hanyuma Bukavu. Rero gusubira kuvugana imbona nkubone n'u Rwanda byari nkenerwa kuri Kongo kugira ihagarike uwo murindi ku rugamba. Nivyo ni nk'inota binjije, ariko sivyo cyane kuko Qatar iboneka yuko ari inshuti ya leta y'u Rwanda kuruta kuba ya Kongo. Nibaza yuko aho ibintu byari bigeze, leta ya Kongo yari ikeneye icyo yifasha aho yokironka hose. The Congolese were just looking for help wherever they could find it. Ubu turashobora kuvuga ko ihagarikwa ry'imigwano ryoba rigiye kubahirizwa. I mean, who knows? I mean, the Rwandan government has and the M23. Ninde yobimenye? Leta y'u Rwanda, M23 na leta ya Kongo inshuro nyinshi bariyemeje guhagarika intambara, ariko ntibuce na kabiri bakabirengako. Uri ruhande rukagiriza urundi. Biragoye rero kumenya. Biranagoye cyane kumenya uruhara Qatar izogira, kuko ubu dufise inzira nyinshi zitandukanye z'abariko baragerageza gufasha gutorera inyishu iyo ntambara. Hari ibiganiro by'amahoro by'ishirahamwe rya Afrika bihagarariwe na Perezida Lourenço wa Angola. Hari ibiganiro bya EAC na SADC.
kuri izo nzira nyinshi ubu hongeye ko Qatar. Bisa rero nuko ari ibintu by'amadidane. Uretse rero ko tutazi niba gahengwe kazokubahirizwa. Ntituzi n'intambwe ikurikira iyo ariyo. Mbega bazoganira ni bande? Abahuza bazoba bande? N'ingene izo mpande zitandukanye zizohuzwa. Hari ibivugwa ko bizogorana ko M23 canke u Rwanda bosubiza Bukavu na Goma, ko bishobora ahubwo kuba intango yo gucikamwe ibice kwa Kongo. Ivyo birashoboka? Well, I definitely think that we are in a very different place today. Ico nemera nuko ubu turi mu gihe gitandukanye cyane nico twarimwo haraheze umwaka. Ndemera cyane kandi ko intego z'u Rwanda muri Kongo ubu ari nini cyane ugereranije n'incuro zibiri zo muri kahise aho u Rwanda rwashigikiye abitwaje ibigwanisho, no kuvuga mu 2012 na 2013 no mu 2006 gushika mu 2009. Kuri izo ncuro zombi harabaye amasezerano yo guhagarika intambara yatumye u Rwanda ruvana ingabo zarwo muri Kongo, abitwaje ibigwanisho nabo barinjizwa mu ngabo za Kongo, ku ncuro ya nyuma naho baratsindwa. Uyu munsi turi mu kindi gihe, intego z'u Rwanda ni nini gusumba, biragaragara. Ubu rwarungitse ingabo nyinshi gusumba izo ncuro zindi zo muri kahise. Kumbure ingabo z'u Rwanda 7,000 igihe Goma yafatwa. Baratakaje benshi. Barashinze ubutegetsi n'amakambi yo kwimenyererezamwo n'ibindi byinshi. Mfatiye kuri izo mvo zonyene, biraboneka ko intego z'u Rwanda ari nini gusumba. Ikindi novuga n'amajambo avugwa mu Rwanda. Bumvirije na cyane cyane amajambo avugwa mu Kinyarwanda na Perezida Paul Kagame ubwiwe, abashikiranganji biwe, abashinga amateka biwe, basigaye bavuga mu majambo yeruye gusumba ku kibanza cy'u Rwanda muri Kongo gusumvya uko babivuga muri kahise. Kurusha mbere ubu baravuga ikintu cy'u Rwanda rugari, ivyuko hari igice cy'u Rwanda cagiye muri Kongo igihe abakoroni baca imbibi. Birasa rero nk'uko bafise intego nini gusumba, ariko sinibaza ko turaho umuntu yovuga ko hazobo kwigarurira Kongo y'ubuseruko. Ariko nibaza ko M23 n'u Rwanda bakiri muri Kongo ikindi gihe kitari gito. Naho baramutse bicaranye na leta ya Kongo mu biganiro, ivyo bazosaba bishobora kuba byinshi cyane. Ibijanye n'ubutunzi, kumbure kugabura ubutegetsi, nibaza yuko intambara yayangaye gusumba biteye umutima uhagaze, kandi izobandanya yandi mezi atari make. Probably many months if not more of conflict ahead. Tujye mu burasirazuba bwo hagati naho havugwa imirwano, aho umutwe wa Hamasi wavuze ko uri inyuma y'ibitero bitatu bya rokete byagabwe kuri Israeli biturutse i Gaza. Ni ku nshuro ya mbere uyu mutwe wemeye ku mugaragaro ko imirwano yubuye kuva Israeli yatangira kumisha ibisasu muri Gaza kuwa kabiri. Mu minsi 3 ishize Minisiteri y'Ubuzima igenzurwa na Hamasi ivuga ko hihishwe abanyapalestine bagera kuri 591 barimo abana barenga 200. Inkuru ya Yolande Ner uri Yerusalemu muragezwaho na Jean-Claude Mwambutsa. Impuruza z'ibisasu bya rokete zatumye abanya-Israeli bihindira mu bwihisho mu masaha y'ifunguro rya kumanywa. Igisasu kimwe cya misile cyasamiwe mu kirere kandi ngo nta n'uwakomeretse. Ishami rya gisirikare rya Hamas ryavuze ko ryahoreraga impfu z'abasivile baguye muri Gaza nyuma yaho Israel yiyemeje guhagarika agahenge kari kamaze amezi 2 kubahirizwa. Habayeho imihango yo gushyingura ababarirwa muri mirongo barimo abana benshi bahitanywe n'ibisasu biheruka bya Israel. Igisirikare cya Israel kivuga ko kiri kwibasira icyo cyita ibyihebe ndetse n'ibirindiro by'abakora iterabwoba. Kuri ubu cyatangije ibindi bitero byo ku butaka ku nkengero z'inkombe ahagana mu majyaruguru. Iki gisirikare kikaba cyanihanangirije abanyapalestine kudakoresha umuhanda munini uhuza amajyaruguru n'amajyepfo. Komite mpuzamahanga y'imikino ya Olympique ku isi yatoye Kirsty Coventry wo muri Zimbabwe nka perezida mushya w'uyu muryango. Niwe mugore wa mbere ndetse n'umunyafurika kazi ugiye kuri uyu mwanya ukomeye mu rwego rw'imikino ku isi. Yatowe mu cyiciro cya mbere cy'amatora yakozwe mu ibanga, atsinda abandi bakandida 6 bari bahanganye. Kirsty Coventry yahoze ari umukinnyikazi mu mukino wo koga, anatsindira umudari wa zahabu. Asanzwe ari minisitiri w'imikino muri Zimbabwe. Perezida Zelensky wa Ukraine yabwiye abayobozi b'umuryango w'ibihugu by'Uburayi bateraniye i Buruseli ko Perezida Putin w'Uburusiya agomba guhagarika gusaba icyo yise
ibidakenewe bikomeza kongera intambara muri Ukraine. Yabivuze akoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga video conference ari muri Norvege nyuma y'ikiganiro na Donald Trump bagiranye kuri telefone ejo hashize kuwa gatatu. Trump ari gushaka kurangiza intambara yatewe n'Uburusiya muri Ukraine. Abategetsi ba EU bahuriye i Buruseli kugira ngo baganire ku bibazo by'ubukungu n'igisirikare byugarije uyu muryango mu buryo bugari. Bari kureba uburyo bafata uruhare rwo kurinda umutekano w'Uburayi mu maboko yabo mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kwitaza urwo ruhare ndetse n'impungenge zishingiye ku ipiganwa ry'ubukungu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa. BBC gahuza imiryango saa moya zirabura iminota 20 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turagaruka ku makuru arambuye nyuma y'akaruhuko gato cyane k'iminota 5. Ndi Prudence Njumba. Karuhuko k'amasegonda 5 hagari iminota 5. Itsinda ry'inzobere zigenga mu muryango w'abibumbye riravuga ko guverinoma ya Belarus yakoze ibyaha by'ihonyora ry'uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku basivile kuva muri 2020 kugira ngo Perezida Alexander Lukashenko agume ku butegetsi. Icyegeranyo kiravuga ko bimwe mu bikorwa byo kugerageza kuburizamo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bishobora kuba ibyaha byibasiye inyoko muntu. Kiravuga kandi ko abagabo n'abagore bari muri gereza bakorewe iyicarubozo rihoraho ririmo gukubitwa, gufatishwa amashanyarazi ndetse no guterwa ubwoba bwo gufatwa ku ngufu. Inzobere zongeraho ko abanyamategeko babarirwa mu bihumbi magana, abanyamakuru n'impirimbanyi z'uburenganzira bw'ikiremwa muntu bahatiwe guhunga igihugu. Abantu babarirwa mu bihumbi baraye bigaragambirije mu mihanda ya Istanbul no mu murwa mukuru Ankara bamagana ifungwa rya meya uzwi kandi ukunzwe cyane Ekrem İmamoğlu. Polisi yatatanyije abigaragambyaga ikoresheje imbaraga mu gihe gitegerejwe kandi indi myigaragambyo kuri uyu wa kane. Itabwa muri yombi rye ribonwa nk'igikorwa cya politike kubera ko İmamoğlu ari umuntu w'ingenzi uhanganye na Perezida Erdogan mu matora. Inkuru ya Emily Wither uri Istanbul murayumva mu ijwi rya Yvette Kabatese. Uyu munsi hateganijwe imyigaragambyo itandukanye muri kaminuza zo muri uwo mujyi ndetse barahamagarira imyigaragambyo yagutse kurushaho, ariko umubare w'abayitabira ushobora kuba udahagije kugira ngo bishyire igitutu cya politike kuri guverinoma ya Erdogan ndetse polisi irahana abayitabiriye. Ibi bihano kandi birakurikizwa no ku butumwa butambuka kuri interinete. Turkiya yatangaje ko yataye muri yombi abantu 37 bakekwa gutangaza amagambo y'ubushotoranyi ku mbuga nkoranyambaga ku bijyanye n'ifatwa rya İmamoğlu. Hitezwe kandi ko abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi nabo bashobora gutabwa muri yombi mu minsi iza. Guverinoma yemeza ko iriho irwanya ruswa ndetse igashinja abatavuga rumwe nayo kugira aho bahurira n'umutwe w'iterabwoba. Naho abatavuga rumwe nawe bo bakavuga ko ari uburyo bwa Erdogan bwo gushimangiza ubutegetsi bwe. Muri Macedonia y'Amajyaruguru habereye imihango yo gushyingura abantu 49 bapfiriye mu nzu y'urubyiniro ku cyumweru. Benshi mu bapfuye bari urubyiruko mu mujyi muto witwa Kochani. Bashyinguwe hamwe mu irimbi riri muri ako gace. Akomeje rero kuzamuka ariko uburakari muri Macedonia y'Amajyaruguru bushingiye ku bibazo bya ruswa byatumye inzu y'urubyiniro ifungura idafite imiryango yo gusohokeramo mu gihe cy'ibyago. Ubu noneho ni umwanya w'ikinamico Urunana saa moya zirabura iminota 17 mu Rwanda no mu Burundi. Nyuma yo kugemurira Chris inkoko, Leya akanyamuneza ni kose. Hagati aho kwa Pascal mu ngaruka zo kudakoresha inkunga bahabwa icyo zagenewe. N'Urunana. Halo Leya. Halo Sheri, umeze ute se? Meze neza. Yo, warabigize ijoro ryiza se? Cyane. Imana ishimwe n'ukuri. Nyine ubwo nari nguhamagaye kugira ngo numve ko waraye neza. Naraye neza pe, wowe se? Nge byari bihebuje. Nibyo. Urumva nari kuba nabanye nawe uriya mugoroba wose ngatankagira ijoro ribi koko kuri. Umva se? Ndakumva. Shangu hamagaye ngira ngo ngushimire pe. Unshimire iki se Leya? Nyine ndagushimira ko waraye umpaye lift ukangeza mu rugo. Nyumvira n'ukuri. Ahubwo se sinjye wakagombye kugushimira koko? Oya n'ukuri ndagushimira
hoya reka ahubwo aba ngiye kugushimira kuko waraye nkoreye ibintu bikomeye. nibyo ubwo se njye nakoze iki koko? Sha ni ibikomeye pe, ariko uzi gufata umwanya wawe ugafata ubushobozi bwawe ukagura inkoko ukayiteka ukanzanira, ubanza atari buri wese wabikora. oya we ngomba kubigukorera sheri, uri uw'agaciro gakomeye kuri njye. Ikindi nagushimira nuko wabanye nanjye uyu mugoroba wose, byibuze twaganiriye bituma ntabona umwanya wo kwitekerezaho. sha biranshimishije ko ibyo nagukoreye byose byagushimishije. Ntiwabyumva nyine. ariko sha uzi ko nibagira agasakoshi kanjye mu modoka yawe? Sha nakabonye kandi nakakubikiye neza, gusa nakabitse mu rugo. yo ni sawa cyane. Ahubwo se ko nanabyibagiwe, ugira ngo iyo umpamagara nkiri mu rugo simba nakazanye nkaza kukaguha nimugoroba? mbese ahubwo wamaze kugera ku kazi sheri? ariko ikunda kuzinduka shaho. ya se ndabona akanya nyaruke njye kugafata nze kukakuzanira nkaguhe. ikugora sheri, ntabwo byihutirwa rwose, ndaza kugafata nimugoroba. Cyangwa reka nkwereke, reka nze kukazana iwawe nimugoroba, sibyo? naho se ubundi munyabuzima mva nuko umwana yaramutse nyine. ahubwo se ugira ngo n'abandi nabo simbona wagira ngo bararwaye? erega nabyitegereje, abana banyu bafite ibibazo by'imirire mibi rwose. dore aka gato rwose ko ngomba kukohereza ku kigo nderabuzima bakamuvura by'umwihariko. imana yanjye koko ntaho bigeze koko munyabuzima. none se ko ari mwe mwananiwe kwita ku mirire? ariko ubundi tekereza Pasika, ndakumva. kuki babahashisha kibondo aho kuyi umwana muto baba barayandikiye mukayikoreshereza ibindi? ni ukubera iki? dore n'uyu mugore urambabarire di, ibi byo guterana amagambo ni mu bireke, ahubwo buri wese nashyireho ake, mwite ku buzima bw'umwana wanyu kandi mutagira icyo mukora. ibi biraganisha ku kugwingira ko cyangwa urupfu. mana yanjye ndabasaba kwitwararika rwose. kutese ubu koko ntimuzongere gukora amakosa yo gufata shisha kibono ngo muyigurishe cyangwa muyisiranganye abandi hano mu rugo rwanyu. ntibizongere rwose, urabyumva Pasika? erega nimubwire mukobwa jana uyu nguyu. mwese ngomba kubibabwira kuko bigomba kuba inshingano zanyu mwembi, murumva? mubwire yumve areke kubimpirikiraho. mva mbese nababwiye ngo mureke kwitana ba mwana, ariko umva Pasika, ndakumva. ukora uko ushoboye uyu mwana ujye umuha amagi, ukora uko ushoboye uyu mwana ujye umuha amata buri munsi ndetse n'igi buri munsi. mana yanjye koko ko nta nkangira se, nkaba nta nkuko ngira, ayo mata cyangwa ayo magi nzayakura he koko? ariko mwagiye mureka ubutesi Pasika. ubu se ugiye kwa Ruremesha ukamubwira uti jya umpa akazi ngo ukorere, ubundi umpa akaritiro k'amata buri munsi, urumva yabyanga? yegora. ibyo mbasaba mugomba kubyitwararika kandi nanjye ngomba kubakurikirana umunsi ku wundi, murabyumva? mva nkwibarize ariko n'iki se we? nikoze ibimenyetso nabonye si byabyo bimeze bite? ibimenyetso wabonye? nabonye amapine y'imodoka. sharahira kuko idisa atarayaguteye. niko bimeze rwose, sha yarayanyuye pe. yagucyuye? ko banza bigeze ku rwego rwiza bimeye neza rero. umva ejo nimugoroba narisanzuye pe. umva ya nkoko narayimutekeye, ndangije mbimushyira mu rugo iwe, turicara turarya koko. murasangira cyane rwose, turaganira birambuye, aranshimira cyane, mbese yanshimiye pe uko bishoboka kose. icyo umutwe ndumva ugitsinze rero, wagitsinze pe. noneho hari n'akandi kantu namukoze rero. ikagera inkuru ukambwira nako. ubwo nyine yamaze kungeza hano, ndijijisha mpita nsiga agasakoshi kanjye mu modoka ye, ubwo ahita agakatana aragatahana atabizi. mbega we komeza umbwire. ubwo rero muri iki gitondo sasa nzindutse mwihamagarisha, ndamubwira ntuzi ko nibagiriwe agasakoshi kanjye mu modoka. ati sha nakabonye kandi nakakubikiye. yewe komeza umbwire. ubwo uzi ko yambwiye ko nimugoroba aza kukanzanira hano we. reka sha, hano mu rugo se? cyane rwose. sha nanjye ndaza gucunga ntahe kare nze kumwisuhurisha. hari ikibazo se? gusa umbwira inkuru, ndumva hari ikintu wasindutse.
none se mumaze gusangira muhuje urwo rugwiro nta kindi cyakurikiye ko uhise usimbuka ukagera ku gasakoshi wasize mu modoka? ubu si byo mbabwiye murabyumvise pasika nawe mukobwa aja ntabyumvise rwose munyabuzi. nawe se wowe mukobwa aja ubwo pascal yabyumvise se hari ikindi kibazo njye nta kindi nkeneye kumva. maze munyumvire rero njye numvise ibyo numvise ariko nawe tugomba kubyumva kimwe. n'ibyo nshaka nanjye mugomba kubyumva kimwe kandi mukabikora kimwe kugira ngo uyu mwana wanyakire vuba. yemwe kwa pascal mwaramutse? bwakeye ni karibu Stefano we. yego n'umunyabuzi bose yabasuye. yadusuye rwose. naje gukurikirana ubuzima bw'uyu mwana wabo urwaye. ni byiza cyane rwose. niko hanyuma se n'ubuhoro ko tugendereye Stefa? yewe narinje kureba umukobwa jana. niko mukobwa Karame kudaheruka kuza ku kazira. uzi ko uyu munsi ari uwa kabiri utaza ku kazi. narinje kureba impamvu rwose. ubu se wowe ntubibona wa mugabo we? ntubona ko turwaje umwana koko? none se hari akazi Stefa? ahubwo akazi kabaye kenshi kubera ko utaza mu kazi nyine. pasika umva reka njye ku kazi. ngo ugiye mukobwa aja? ngiye kwigira ku kazi. gusa ntunyumvira munyabuzi? ntunyumvira koko? oya mukobwa aja ntugomba gusiga uyu mwana umeze gutya. ngo ugiye mu kazi ugomba kumuba hafi ukamwitaho kugeza igihe akiri ukabona kujya mu kazi. mumbwirire rwose wenda we yakumva. nyuma se ko hari amaraporo aba agomba gusinya ubwo murumva bigomba kugenda bite? ariko wa mugabo we niba ari izo raporo wajya ukazizana akazisinyira hano. oya nta kuvanga iby'akazi n'ibya hano mu rugo di. nanjye nuko mbyumva rwose. ni ukuri rwose mukobwa jana akeneye gusinya izo dosiye uyu munsi rwose akwiye kuza akazisinya. ntabyo kuvuga ngo nzazana izo mpapuro hano se ubwo se nzizanye umwana akazica. ahubwo noneho mbonye icyo gukora njye ndumva naza kuza kukureba tukazisinya nimugoroba Stefa. ugasiga umwana? ahubwo uze kuza rwose nimugoroba. urabyumva ute pasika? nta kibazo nta konde nyine. yewega bushombe noneho ndahugutse noneho ndaje ngo utege amatwi mbwira icyo nshakira. yego mudugu urakoze cyane rwose kuba umpaye umwanya. mbwira ngo uteze amatwi rwose. burya rero umuyobozi nyuma ya nama badukoresheje nyine ku bijyanye no kurengera ibidukikije hari igitekerezo nagize. mbese urumva? yego nararebye nsanga n'ahangaha rwose iwacu nta bikorwa bisobanutse byo gukusanya imyanda ikomoka ku binyabutabire n'indi myanda yanduza ndetse na biriya bikomoka ku bikoresho by'ikoranabuhanga byashaje bimwe twavugaga byose. yego ngira ngo banatubwiye cyane amabuye ya radiyo, batiri za telefone, izi modoka, ibyo byose ngo ni imyanda ishobora kwangiza bya mudasobwa na bya byose bishaje. ibyo byose. okay none se igitekerezo giteye gite? tugira ngo mbwire rwose ko unaboneye urubyiruko rw'inanga akazi. nibyo? baba akazi kabonetse rwose. kagira inkurujo. gute rero? ubu nagize igitekerezo cyo gushinga sosiyete cyangwa koperative igamije gukusanya bene iyo myanda rwose ndetse n'indi myanda yose nk'iriya rwose itabora. yego ti. ubwo rero iyo sosiyete cyangwa koperative wenda yagikora akazi ko gukusanya iyo myanda noneho igakorana n'izindi nzego cyangwa se izindi sosiyete zabugenewe mu rwego mbese rwo gukusanya iyo myanda no kwikusanyiriza ahantu habugenewe. yego ndakumva. urumva rero ko icyo ari igitekerezo cyiza. si cyiza se? ndumva cyaba ari cyiza rwose igitekerezo. nibyo bushoboka. kandi urumva twaba dukemuye ikibazo cy'imyanda ikomoka ku binyabutabire n'iyo myanda yose twavuze. yego. ikindi kandi urubyiruko rwacu narwo waba rubonye akazi kubera ko iyo sosiyete nyine yagitanga akazi. ndumva ari byiza pe. ariko rero nanone bushoboka bari uzabishobora koko? ariko mudugu kubera iki ntabishobora? ahubwo we niba ufite nimero ya telefone wa mugabo wadukoresheje inama cya gihe zime muvugishe kuri uwo mushinga wanjye ndumva nawe yabimfashamo buriya. ego mwana ubwo si byo wabinkora koko sheri? ni ukuri nyihanganira pe
agakawa nzaza kukanywa ikindi gihe. sha ubwo urananiye nta kundi nyine. Ihangane pe. ego mana yanjye rero none se titire ugera mu rugo rw'abantu ntiwicare. Burya se sori wari uri muri iyi nzu kwa Leya? naho ubundi se ni ukuri nari numvise rwose muje hano ngira ngo nyine muraza kwinjira mu nzu mbasuhuze. nuko numvise rero ko utinjira mu nzu mfata umwanzuro wo kuza kugusuhuza. Ni byiza rwose. aha ko yananiye se. ariko disi titirere ni ukuri reka mbihanganishe pe. Unyihanganishe kubera iki sori? nyine biriya bintu byababayeho rwose twese byaratubabaje cyane. ariko si ubwo ntushaka kumbabariza umusheri koko sori? ubwo kuki ushatse kongera kumwibutsa ibyo bihe bibi kandi yaratangiye kubyibagirwa koko? Ariko biriya ni ibisanzwe kandi bizashira. Gusa wenda icyo nkeneye ni umwanya uhagije ngatuza, kandi icyo nkeneye ni ukubanza ngasuzuma neza Agnes. Agnes icyo wamusuzumaho ni iki koko? uriya ntiyakwiyeretse ntiwamubonye? sha sori mbabarira wikomeza kwibutsa undi mwana ibyo bintu pe. ariko rata Chris burya biriya byo gufata irembo nako gusaba no gukwa byarapfuye ntubigaye rwose buriya n'umugisha wigiriye. Nibyo. hari byinshi wakijijwe wa musore we. Ngo iki? yampaye rega disi buriya Agnes si umuntu mwiza agenda bizi, ariko buriya uzi ko nubwo twabyumvaga gutyo ariko buriya nkubwiza ukuri abenshi ntabwo twari dushyigikiye urukundo rwawe nawe. Koko se ni ukuri nta muntu n'umwe wari wishimiye ko wirahuriraho uriya muriro. twarishimye wongere wumve ngo rwose twumvise ko byapfuye turishima twese. ni ukuri Imana yakubaye hafi rata sheri wanjye cyane rwose. abo uyu musore arasenga. ariko ubundi kiri buriya ko kuriya ndyarya yari yaguhumye amaso gute? yaguhumye amaso gute ku buryo utabonaga uyu mwana w'umukobwa mwiza Leya nguyu? wowe se ntabyo wibonera koko kiri? Kuri Leya se? yego sha kuri Leya rwose. Leya ni umukobwa w'uburanga, ni umukobwa w'imico myiza, ni umukobwa ugira urukundo, ni umukobwa wicisha bugufi. umva mbese ni umuntu mwiza cyane rwose. naho Agnes gatsirwa. aha ntibizoroha. erega disi Chris buriya hari n'ibindi byinshi cyane kandi bibi nzi kuri Agnes uriya wenda ntashobora guhita nkubwira. Koko se? rwose pe. ariko nyine amaherezo nabyo nzabikubwira. naho ubundi se tuvugishije ukuri Leya na Agnes rwose ntaho bahuriye na mba nta na gato. ni iki wanenga Leya koko ko ari umukobwa utagira inenge? sori nariniguye. Chris yakiriye ati iki kiganiro naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha. ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783181064. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kuyigeraho ni ukwandika ijambo urunana. tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru. icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha. bagenzi bacu nk'ikinamico urunana nibo badusingiriza umusozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa 4. gusa mbere kuva muri studio nakubwira ko umutwe w'inyeshyamba za M23 wafashe Warikare, umujyi ukomeye cyane ku mabuye y'agaciro mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. naho komite mpuzamahanga y'imikino ku isi ikaba yatoye Kirsty Coventry wo muri Zimbabwe nka perezida mushya w'uyu muryango, akaba ari we mugore wa mbere ndetse n'umunyafurikakazi ugiye kuri uyu mwanya ukomeye mu rwego rw'imikino ku isi. aya makuru ushobora kongera kuyasanga kuri bbc.gahuza.com cyangwa kuri Facebook nimba ushaka kuyumva mu buryo bw'amashusho. yarabiwe na Nini Iradukunda, twafashijwe na Susan Lennon kugira ngo amajwi akugeraho ameze neza. Ndi Prudence Ngyumva akoze guhitamo BBC Gahuza Miryango. uramuke.
Thank you.